Kambifurize kugorobereza mumeze neza mu bice byose muherereye mu kuri mwebwe mudukurikiye muri mu Rwanda kandi namwe mudukurikiye muri mu gihugu cy'u Burundi mwebwe mudukurikiye muri mu burasirazuba bw'iki gihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo reka mbahereze ikaze ariko kandi mbabwirani Nyagasani Uwiteka Imana niyongere kugenda bamerereza impagarike n'ubugingo jewe nitwa Mr Kenzo nigerukiye ku kibuga cy'imirwano ahangaha ku butaka bw'iki gihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo reka twerekeze ibunagana nkubwire ko ibunagana ibintu bikomeje kugenda bicika kugeza amaginga yangaya ubu ngubu tuvugana abarwanyi ba FARDC batangiye kurekurira amabombe aremereye ku butaka bw'igihugu cya Uganda ariko kandi mu yandi makuru ndaza kukubwira ko uwitwa Colonel Nanga komeje kugenda ashyira imbaraga mu kuba yashinga leta ya Kivu yigenga mu yandi makuru kandi ndaza kukubwira ko umuvugizi wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mu bya gisirikare ubu ngubu yamaze kuvuga ko nta guhereza agahenge habe na gato inyeshyamba z'umutwe wa M23 aya makuru ureka tuze tuyarambura ku buryo bukomeye cyane ariko tutararambura ku buryo bukomeye cyane reka mbanze ngusabe gukora subscribe commenting ndetse yewe unliking kugira ngo amakuru yacu akomeze kugenda akugeraho gatanu kuri gatanu reka nguhereze ikaze ku makuru yacu ku buryo burambuye reka duhere ahangaha ibunagana ku mupaka neza uhuza igihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ndetse n'igihugu cya Uganda uwitwa Antoine Felix Tshisekedi Tshilombo yaragumye atunga agatoki igihugu cya Uganda ko gikomeje kugenda gihungabanya umutekano wahangaha mu burasirazuba bw'iki gihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ariko kandi avuga ko uko byakagenda kose igihugu cya Uganda kizaryozwa ibyo gikomeje kugenda gikora ahangaha ku butaka bw'iki gihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ngo ni muri urwo rwego rero ubu ngubu abarwanyi ba FARDC shamiranye bikomeye cyane n'ingabo z'Abagande ahangaha ku mupaka uhuza Uganda ndetse n'igihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ahangaha nahitaruye neza umujyi wa Bunagana ariko kandi tuvugana ubu umujyi wa Bunagana ukomeje kugenda ukontororwa n'inyeshyamba z'umutwe wa M23 abantu bakaba bakomeje kugenda bibaza impamvu ingabo za FARDC ziri ku mupaka uhuza igihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ndetse n'igihugu cya Uganda ubu tuvugana abarwanyi ba FARDC batangiye kurekurira amabombe aramereye ku butaka bw'Abagande ariko kandi ingabo z'Abagande ziratangaza ko isaha n'isaha ziri buze kugenda zishyura izi ngabo za FARDC kandi ngo nizijya kuzishyura bari bubishyure nabi ku buryo buremereye Abagande kandi bakomeje kugenda batangaza ko uwitwa Antoine Felix Tshisekedi Tshilombo akomeje kugenda abizanamo ubushotoranyi bukomeye cyane ngo kandi ntabwo bari buze kugenda bamworohera ku buryo bukomeye cyane ariko kandi aya makuru reka tuyaveho wabyumvise neza ko ahangaha ibunagana ibintu bikomeje kugenda bicika reka aya makuru tuyaveho ahubwo twigerere kuri uyu mukuru w'inyeshyamba za Alliance Fleuve Congo M23 abakongomani bakomeje kugenda bavuga ngo nimujya muvuga iryo jambo Alliance Fleuve Congo M23 mujye mwongeraho n'ijambo RDF kuko bose ni bamwe umuyobozi w'iri ishyaka rero Alliance Fleuve Congo M23 aratangaza ko akomeje gushyira imbaraga nyinshi cyane mu kuba yashinga leta yigenga muri Kivu y'Epfo ndetse na Kivu ya Ruguru ibi byose akabiteranya agahita abikoramo leta ngo kandi leta ifite imbaraga leta ngo izakomeza kugenda ihanganye n'ingabo za FARDC ahangaha ku butaka bw'iki gihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ngo paka yewe uwo bita Antoine Felix Tshisekedi Tshilombo yisanze nta gace n'akangaka ingabo ze za FARDC kiyobora ahangaha kuri ubu butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo uyu nguyu Colonel Nanga kandi yongeye gutangaza ko ihuriro rya Alliance Fleuve Congo M23 ikiriraje inshinga ari ukubona abaturage bahangaha mu gihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bishimye ku buryo bukomeye cyane ibi ngibi kandi nubwo akomeje kugenda
kugenda abivuga. Reka nkwibutse ko hari abaturage bahangaha mu burasirazuba bw'iki gihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bakomeje kugenda batangaza ko babangamiwe bikomeye cyane no kuba M23 ifite ibice byinshi kandi binini cyane ahangaha ku butaka bw'iki gihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ibi ngibi kandi byanaje gutuma abayobozi b'igisirikare cya FARDC ndetse n'abayobozi bahangaha ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo batavuga rumwe n'izi nyeshyamba z'umutwe M23 bavuga ko izi nyeshyamba z'umutwe M23 umunsi uzabumwe bakazigarika ndetse zikabura aho zireba. Ubwo ni nyuma yuko abawazarendo bari kugenda birunda bikomeye cyane ahangaha i Bukavu, akaba ari naho uyu nguyu Colonel Nanga ndetse n'uwo bita Bertrand Bisimwa baherereye. Reka aya makuru nyaveho ahubwo twigire ku makuru akomeje kugenda avugwa mu gisirikare cya FARDC, aho bakomeje kugenda bamaganira kure ibikorwa bibi M23 ikomeje kugenda ikora ahangaha ku butaka bw'iki gihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Abayobozi b'iki gisirikare cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo FARDC baratangaza ko nubwo bavuze ko beguriye Kivu y'Epfo ndetse na Kivu ya iki gisirikare cy'izinyeshyamba za M23 ngo ntibazicare birare kuko ngo ntibazi icyo aba barwanyi barwana ku ruhande rwa FARDC bari kugenda bategura, dore ko kandi igisirikare cya FARDC gikomeje kugenda cyakira abacanshuro baturutse impande n'impande, ndetse yewe usibye no kuba bakomeje kugenda bakira abacanshuro baturutse impande n'impande, uwo bita Ndayishimiye Evariste mu gihugu cy'u Burundi akomeje kugenda afata intwaro nyinshi cyane ndetse n'abasirikare batagira umubare akabohereza ahangaha ku butaka bw'iki gihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ntabwo ari uyu gusa, ahubwo uwitwa Kapiteni Ibrahim Traoré mu guturuka mu gihugu cya Burkina Faso akomeje kugenda atangaza ko atazigera atererana uwo bita Perezida Kisekedi Kirombo mu gihe azamukeneraho ubufasha ubwo ari bwo bwose. Ntabwo ari aba gusa, ahubwo hiyongeraho intare yo muri ayahangaha muri South Africa. Ubwo ngubwo ni Cyril Ramaphosa akomeje kugenda yohereza kajugujugu karahabutaka zirindwa mu ku mirongo y'imbere ku rugamba ahangaha ku butaka bw'iki gihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ngo bakomeze kugenda bareba uburyo bakwivuna M23 ngo kuko ikomeje kugenda ibatwara abaturage benshi, ngo ndetse usibye n'abaturage benshi ngo bazashiduka iki gihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ngo kigaruriwe n'ibisuma by'ibisambo bigamije gukomeza gushinga umuheha bikanyunyuza ubukungu busobetse munsi y'ubutaka bw'iki gihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Abangaba rero bakomeje kugenda bishyira hamwe bakavuga ko batazigera bemerera ibi bisuma by'ibisambo bikamije gusahura umutungo w'iki gihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Nshimiye wowe twabanye muri aya makuru ya Rwanda Daily News TV. Gusa niba ukeneye kugenda ubona amakuru menshi, kora subscribe kandi ukomantinge ndetse yewe unarayikinge kugira ngo amakuru yacu akomeze kugenda akugeraho 5 kuri 5. Mwibutsa ko kandi twebwe twitandukanye cyitwa ikinyoma, dore ko twamenye ko ibindi bitangaza amakuru bibapfunyikira amazi n'umuyaga bikabahereza amakuru ariho ibihuha gusa. Twebwe rero dukurikirane hanyuma umenye byinshi cyane kubikomeje kugenda bibera ahangaha mu burasirazuba bw'iki gihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ndagushimiye.